A dneska budeme si střílet na týchto dvoch bránkách. Poďte sem. Toto je nový youtuber. A toto je druhý, jo? Takže, a ideme si střílet. Koľko je brány vykladíte? Od tej brány. Jedu kam? Tak. Ale nemajme dojít. Tak, idem, baby. Ježiš, ty si len mám dať. Ide, Šimon. A go! Ty vole, on je levový jak hovno. No, Šimon, kop! No. Tak nic, hovno. A, no ja už to pustil. Tak, idem. No, paráda. Že sme sa dočkali. Krokodilo bombardino. Hej, on tam aj dokopal. No to je GG. Kope, Šimon! Šimon, kope! A kopol to tragicky ako... Co? Go! Tam to aj dokopte, kamo. Poďme. Uj, ty vole. Bránkár zalepí. Kope! A kopol to tragicky jak onana! Môžeš. Hej, deviot. Tam on asi mierli do tej druhej, jak ja, že? GG. Ja by si to vychytal, ale to bylo blízko. Ja mám dneska zápas do Dubovce. Ticho. No tak to som skapal výborne, hej, ty vole. No poď, môžeš. To natáčam už. Dávaj do kopne. Ty vole. Brankár zalepil jak morurit. A kope, Šimonek. Go! Není! A to je? Kamu, bum. Ty vole, jsem se tady strepal. Ty vole, tam je jaký hrbol, hej. Kope, Šimon! A hovno. Ale...